bana ngi cha ka tongnat diana bana ngi kenyam kana bukona ngi ti bana ngi ka kan te shal ke rebane kana bana yuale titi kala very important longa ka tongnat bana ke ngi cha ka jan ngi chamane gorno jin bi subscribe ka no language school ko betiti bi kan chamala shupkaji shuja pore jin o jin bi channel bi support wana kan ngi jan yam gwat memade kon ngi keje ko gor kono bo kon diala kon do kon kangach gije bana ngi gwasme balam nen kono men nana na me temnen kono ma toknat ke bana tindit bana toknat tindit kana bana toknat tintiene kan de take very important along ban je tok manyam chakalat ke riet kel na me a nyal e ber e dit o but u dup a e o hu no wa yang ya yang was the same thing they corner name wang name yang ba jet ka bang wa ya ba pama bang pa pan ma mun wa ya ba pa ma me chali nung nuk ngoan nyoak run na nga nya ra ano lame dot duk tut tok lul da za ta sa la kwang gat hen switch jok ka ga ha sha ja deng can con tup e ha o no tenen kon na te gwasa me ko mi ngish kon bu kon ngaja gwa te diality te kan ka lot te sha nen tene ke a e ne baga kwen a e I o hu wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja e ha o no bro ngi ke ko bi ka ngach ka do dana dere ko ne ka ko mi chro ngi ka kwendien la ti diala kan chat ya ka long chicken che ka ta wona dong men kwiji ka ja titi jan gwara tot de randa gor ka ja che da mangai ko no ne an gwara tot mo de kon jek de kon gwar chet ke ne me a e o u a e o hu wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja e o si kon gan entity kan nyam o der under kwendien der jangach no bana we ka listener do dien ko chana titi chana kanen already tin banen gwasa me si kon jen ka bana tok na tin dit kan tin tane ba kan shene kan bana we ka bana ti jwal kati to kon ga ritual ka bana yuali ko der under te ka
ngan merong gwasame ban we ka ban yuale titi chala ka ban yuale shirmnen yen kama gwasame kan ban yual titi tikan ka lon medit ka ta dan der ander let ka ja mongor gwa bran ngai na me chala ba no ba gwasame ta dan der ander ja nanga ja dong der goro der nang shit ka ba lo jana men check jawda ke men check jawda na me e ban check jawda shit kum gui kono man ba sha da ka la titi ka ban check jawdien ta nya na ma na ta ra ha wa pa ja ya ga nga za kan tere ne altenten kon kati shwal ka ka bandin check jawdien kan la to ka riedona no mishran goro dere riedere je to la kona gore cause she dem let lora bang kani ba kani kon ngaj biditi bi kon ngaj ta dan diga gor ka je yo kan ta dan diga nanga je ko ti kan dial kan la to ka riedon en riede jina gor mone bizil gor ka keta ton mitele ka tel do mi mo dong deri tok mo deri ngai ka je ki deri ya deri je goro deri ngaj so gor je en oderan deri kunyen deri je ngaj titi kokene titine kan shwal ke e bana yuale bana right no bana yuale titine bana yuale kan re bana kan lalat ka darit kamo mi jira mu goro dong de tok de re ngaj ken yam bi ngaj no tekan ke rule bana yuale lalat ka ne ka kamandana chol kone ke de kon larde de ko laro kan lalat ka ne ka darit kamu gwar kariyat na me chala a ha o ho e na me dio je cha gwar nyal je kos derandera te ka ngech chan mun tu na me a na me ha ha chala ha na man cha tar ke ka cha pinda ke na me o na me ni shwale ho na me shwale na me shwale cha wi de cha ke na me shwale ha cha wi de ke ka cha ne la wi de cha tum ka ya ne la ke na me ha na me na me ha na me o na me hi no na mo na me hi na me ne wu bi ngaja no titi chala kere bane te ne alti titi kere bane kan bane yo al te ne ali chala ke banten check jawden no ka tong na mi chiro de kavaka dara go alon ko kan ke very important gwa da dan dong gor jeno de tok de ngai ke je mi chiro du latin lo la ka gori bi ngai ni siang la gwa alon gwad me chikon ko ben ka kan main point in to content na me chicken menen kon mo gwas me na me a chikon wa itenu na me ha na me ha ja ko gar pin ko bi ko le te kan ngero gwad menen no mi chi ngai na me a kan wi de kan tu ma kan pin kan ke just cha gor gel den kwala cholo a mi cha le la ro dong da la a chi mi dong cha mi den cha nyo gwad le chol de cholo a na me shwale ha na me shwale ha na me ewo shwale o gwazme na me o na me o na me ho na me shwale ha na me shwale ha na me shwale na me shwale ha na me shwale na me shwale hi na me shwale o na me shwale ho na me shwale hu kere tini ke very important gwada danen gor ke ngach tong naten mi jiram gor kwen no go bi kwen be nyota de dan dong deran der ka kwen ga dia gwa kene gware we dan dong de do de gor ke je
mi jira maguro dong de do de re gor ko ka tene ka tong no ke very important long mi te ka mi jina gore bi dil ngaje no queen re banne kana banne you are very important ke ngai den so broad latin bi goro bi ka ngach ko go ka ke go ken ka ngach ke go ken gane dial gwase me men ban nyok me dong de kono nen da la queen dien chere menen kono gwadon queen re banne channel right by ko right tin tam badda me edung ak ka a de jik na mene ka queen la queen queen re banne ke riet na me chale a me chale a de je si dagden hajatam men yam a meridien me chale a dob dan en chol kone no ga je ala na me chal je ka kel a kana me ba chol a ne kel en ti cha mat me cha a kana a cha ka mat bi dil ngaje no ken tiken ko ngu tiken ke lot ka dob dan ba gwar ke chane example kan ka a en yam ne me chale kal chene na ta a kal ne me chale tap ne me chale kam no ana dangro ti chet ka tap chet ka kam chet ka kal no bi ngaje no la ken wo wonyam ki bu jodin ba ber kana jom chek mi she ngaje no mu gwalong men na me nyokom nen kono be kel kana mene ka mi shal ke ha ano ngot kon ka men yam na me den kwere bane keriet ci kon ben ka ha na mi shal ha ci kon en gwad mi nyok chalel ke ha ne dangro de nang de ba nang ha buluno de na me chalde chale pel na me chale pel na me chale mel na me chale mel ngey kenije ka pronunciation ki ka kak ndande do de kak ja ko jin ki do ndande do de kak ja la be jelon ko dong de men gori be gor dara mal chub loy nat ke chaja de ling so kuje mo bi ngaje no na me fonde na mene chale de chale ha na me chale de titi chal ka ke ha bigu shu gorbo mene do danen gor ke riet ken ke jagwasama ko ka ke gor jeno mishran jaro de nge den lara la jalwa ke long no mo kon ka ha gwad mene de kon jiga no haje haje na mone ngot kon ka queen rape bane ke riet ke quere bane ke riet mene shale ha karwade ne me shale ha ne me shale jak shale kan shale war ha shale kan nak war mene nen gwa ne me jak me kana kan kana nak war kana war mi chi take a good understanding ngaje no ne me take a lot karwa da kan dangro kan me ba take a lot so en mi chi ried chen cha mu ke hakel bi ngaje take jawda mi cha mu ke hana dal bi ngaje no take jawda mi le chi bara me ana mo dera ran der jadwak ka do dan dong der ran der listen mi chen me de ngai ke ja mu kon nyok ka ti ko kien chet ke ko do kon ke ban ko kien ten chal ke ban yuale kenere ban menen kon mo gwase me ne men shale o te kon ko queen kenere ban ke riet ne me shale o ne me shale o kol tok tom no dio je bi lon ken bi ngaje te dong chubolo jo mat nana o kol tok tom no bi ngaje no na mo jan gwadan la gwar keke kana we dan la ka pronounce ke de do de nan ka ja gwaz me te kon ke na meni shale o kun re bane ke riet na me shale o na me shale de shale o kut tom but no ku dor mu gor rano bangach minyam me o na me shale o kut tom but
boat you know ko mi gwa mi de rande ja ngaja gwa biro do chu tonten ka queen du ka kan do dan dong de dor baderi gor ka je especially man lat ko ne long gwa de me kak wana kam de diene menen na me ho ka tungnat queen re bane ke riet na me shwale ho tok bol kol ano bi ngaje no na ka jodien tegen ka dak ma ne rieten ko no gwar ka ho tok bol kol ano kana ti de jilwak ke de ran de jilwak mi choro latin lo ngi je ka te kon ke bane yu altin ko ken ke re bane gwat me queen re bane ke riet te kon ke kel rew deng ano deng kene deng tegan ga dek name kel rew deng katung nat bi gorno bi ta dan dong de kwen ka bi ngaj ko jen do dana bi tok bi kula ngaj ke je ka kwenu ke je name shwale ka queen re bani ke riet ke kel pet no diri nen niga jodien kene kel pet cat pet no awewa de ro ngi kaka ko de tong na de ngach no ko jen dog dan dong de ran de ro ngi ka tong na ka je bayol ka ki queen re bani kana bani yuale mano dien na me ko na me shale ha no mi shale ta ka no ka ke ta di nen guadamo dio je la bayol kan kire bakana me te ka de ka tin ko kien ko na ka jo la ha chi che ke ha kana ha no yen shale ha ba shale ha ta ka no bi gorno bro ngi ke je ko bukulete ka choblo ka je ko mi choblo du metin ko ken bu cho tia kalong mardien gwasa me banarwach ke queen re bani ke riet na me shwale he na me shwale he tet dep no bisho gorno bro ngi ke je ka do dana dong der shublo du ke je he tet dep no ko ka tong nat lamen very important lungten do dana ka ga dor ke je mi je ka gre shi ngai la shwa teleria ka wana kam de dian gwazame ko de kon queen re bani ke ri de kon ngai na me shwale jet ke kir tir lek no bi ngaje no na me ke wona ke ber tungwan la gwara ke dino jawda karwara jan bi remember long ke bi team kir no nami chale kir ke kir nami chale tir nami chale lek no we should practice karwado kado dan de ngai keja riero den gwasa me bala jarir nen kona me queen re bane ke wet nami chale ha te one example ko ha check shat jan gwara mo karwado gwara mo shat
tel ban to wan tel agwar ke je en chatar ke sometime chere ke an chawi de tom la a chawi de tom jen ta dan chet ke shet mon la nan ke shed bo ko le la chet ke shet jen ta ran joden shed ta dan de nan ka we go bi practice bo ko do dan de ngai ke je gwa de me bana we ka ba de dien queen re bana gwa me no queen re bani keriet na me shale e tick did pick pew no yen shale me kara ba shale tick did pick pew no bu won yam ka ngai du ka ko bi riedo den bi le nyok me ka ge mi chet ke riedo mo bana wo ka mi shal ka me hi ne me shale hi queen rape bani ke riet ne me shale hi pew tick did no he pew tick did mugor jeno de riet chet ke pew de gwa de nga jente ka pa ke hi ka wa me cha mo ke hi ne ro ba nang pew ba ne me ko ra de pew me cha le pew bi sho pinye no bi goro bi ka ngach ken gwarian titi ta dan de ngai ke je re baka men bana writing re ba ke bayol gamba writing bala na me queen re bane ke riet na me shale call sure no wewe ko shale de rungwan de ngai ka je call ki call shirmenen kon gwa mane sure me na ro call te dum wala gwa ga je but de you get the point ko men dan bi ale lung me nan ka jore lo ber bi nan ka me kel bi nan ka ket ka call mone ko jando dan brand be tok be gurno be jangai ke ja ko tok ni shang alam la lat ke lung practice ken tem du karwado bando dien ke bayol ko man baro iten gwasa me kere baka bala queen re bane keriet mishal ke na me shale call dio je tandien ngayen ka chet ka call chet ka kot yang ko dora call mene mo call mai ke call dor jan te ka hokela me chet ka kot la dong de kolal de re lar kolal kot guardian na kode jenono call mene bane mi law call dong de ne me ya call dong te ram cha pwan en pwan mi ya pwan ge ke cha le ka je de laro na mo call no call ki mandan bu man call ka dor ba de chol ba call ba je de te kareo na mo de ran der je ngach jando dan la gwar ka na mo ko de ran der ro palpin ka lieng de na me bala mishal ke me hu na ma bane shete gare bane badjen kel ka bane yuale en hu na me shale wu tuk kun pur no ko te ke very important ka ngich bi rodu jako bi ka ngaja gwa ko dob dan dire ngai keje ngai den e important ko ken antong nat te ke tungwan long to goro de ngai ten especially queen re bani keriet and to la kana da jako dong de kana confuse dong me ken ya ngaja gwa so na me chan na me men gujbe na me e wu na me ha
min gor gwa na me chal u ka a u a me chet ka kwak chet ka kwat chet ka pos no no te dong wan lu dong de ran de ka nga che ka jen ku jemon ti tin ku jeme chere me pai kon ganen ti ti ka kan tin chu pai ko right tin kan dial chal ka ke ai ka bane tin chol ka kon ga bane yu ale kan re bane of course ko de ran der te ka ngany morong ka kuidien mi chi rodo palpin ka liang du ka kuin du ka de dial content gor de nga che de ka tia ka long ka tok na as ko ngai kon de dial kon lat ko dien ni siang mo gor ano be dor be nga you do the practice be lat mi chi practice lat den be jelwak no no kwen jo gwadam bele la kwen ka tok na gwadam de ko la ro chere ka kwen number na me chale kel rew diok ngwan diech bakel baro badek bangwan no no well kel well rew jendang rew widekel jendiok widekel gwadamena jengwan jendiech kwor kitkel kisne well titine 10,000 ke $10 awowo bana listen odien bana nyoka mide kon real ka gwase me men gore bi remember long ka jen ngijame gore jen ojin broadwa twede pin ka ngaidu ka kandi chwal ka ti rebane ke very important along ka ti diala konte la kon writing mi kan rodo contact pin tin na me la beje met ki dare be ke jiso gor jeno jin de rodo twede pin ka ti ko dire te ka ngech dien ke do dan don de ran der do de ngai ke je very important ke ji kan ne ko kien ko mi shi tok mi shi kwene shi ngan ma ra dien ba benefit ke ji no chuja pero jeno jin be subscribe kan language school na me jana na go de nyaw kon kel gor no jin bi banditi bi ka goro bi ngach do dan dire kwen gaje god kine ko kien to alare bane kan foundation dini jan ti mi shi jawden shi ngaje tama ti dial bi tiaka ji talam bi la dal no ka kwen dan bi jin chwa ngij ba bu ngene ne to ko kien after all ten kon let kon go bane ko kien we can talk kan ngai kan de to dan de extender we ka woniam ka future do den enteniam jan gwadan bane pekten chu je po jan subscribe ya temal bye bye